nyaman nanti ya pula gendung teh kan. Nyaman dek, apa boleh sekolah aku ah. Diri di mana? Ah dari makam nih pun. Siapa boleh semati? Tang keruah. Kaki tanah orang dulu. Injo. Pula gak kena orang bendem. Masa lagi memberi mati boleh. Ya takut kaki orang bendem berubah. Engkau cahaya Rekan letak beres deh yang kau ya pas nurut apa nih? Iya boleh setia sama orang mati. Kalau kaki orang berubah. Kapan nosong ring mati pas nurut apa ndem deh ya? Lu setire, orang pas mati kapi dia. Pola game para kiamat deh. Tak iya, awak mau main sakit. Mau main sakit. Sakit abil. Mang, lu tak teman nurut syuting kecil lagi sakit. Entar lah beres sakit dulu. Kita dikit sudah lagi sekali mau main. Apa sih ucap gitu dulu? Nurut kindem mah. Lah tau leng ucap deh dulu. Salah kita teman niku sekali mukmin kia tu aki sini benian. Siapa saat lagi nih benian? Cengkok kan ngocak. Tahlilan ki ker indun. Sengkesa tahlilan na. Tak lah nyaman di kaki bisa tahlil lagi orang. Tapi kaki bisa tahlil lagi. Kita terus akin no diri kata. Keceling ke badan pas ngari. Kok lagi laku senodi lagi? Tahun nih kak tuan. Mun mikir penyakit semakin. Di barat kepatian, di timur kepatian. Pasti patah aku mendedo nih. Kak kita kok ke penyakit apa kita kok si mati ya? Kita kok kapi mun sengko kak tuan. Materi pulang baku tak lah beda. Kaki minta kok kapan setia? Cek pulang baku materi kan lausong. Benikin pulang osong penyakit. Ya pulang orang mati jangan taruh karuan setika tuan. Benikun kalau situng dua, kadang kan lima saat. Padahal saya remur dowi malaikat. Tak apa nih pengitik iya. Bi lebih osong penyakit dengan dia. Oh, berarti kaki takut ke penyakit deh. Benih takut ke batin. Iya takut kapi kak tuan. Iya mun kaki takut ke pateh. Itu manusiawi. Karena tak ada orang yang bengal ke pateh. Aku polengan kaki lah polisi tak benar. Ya bakun takut mun mati. Umpama gelu, tak usah mencerang. Ken mun kaki takut ke penyakit. Kaki bisa mati karena penyakit dia. Jadi tak usah takut. Pola aja nying mau mukmin bay. Cak sakit abit, sakit apa dia? Dek remong udah ada ya kak tuan. Ya, tak usah kok takut, tak usah ngal bengal. Sebab datangnya kematian itu sudah ketentuan. Dan datangnya penyakit itu karena kekhawatiran yang berlebihan. Ben boleh kaboter sebi terlebih tak bagus. Yang kok kebeter pulang kita abi ini kak tuan. Cik lemari abi ini dua. Wah. Ya mun kaki kaboter polang kita abi ini, ya nih bini. Cik kun abi ini lekai keruat. Ya mun abi ini sedikit tak ajan susah di kak tuan. Pas makan apa? Cik tak ngening aku lakungan dia. Ya mun kaki tak kok susah. Cik abi ini malah tak susah. 2 tahun nih kak tuan. Kok kimo nih dulu ya? Mari. Iya. Dia di masa. Ajakin di roman kak tuan bogas. Kaki demam. Ken nyung mukmin ngucak sakit. Pagena ri. Apa nasa? Ini mau minjai sakit ongku ya. Ya tak tahu, mangkana ring kok nyungu
Polan dingin jangan sakit abit iku. Lah cek nyongori. Ada apa sah? Kayak tak lah tahu sum penyakit dengan dia. Mun bareng sakit serojo congok setia. Gena kaki sah. Coba iku boy. Ongguan dik. Pokoknya lah cek nyongok ake. Yus kah koki mulia. Ku tak mun reng sakit game polan kening penyakit. Musuh pas tak begini congok. Tak lawanan sakit Iya lawan Anu agak tuh. Abi ya. Udah mari. Kar penyung mukmin kan burung. Apa mau main mi jonga? Jangan sakit lah Bit. Tidur kita mukmin sakit kan. Iya sakit lah nak bila kan. Bagaimana dik? Ah, pulang mukmin ke nunggu entai bagi congok. Ini pas terkerjat kau dia pan ngidingin sakit. Bagaimana kena? Mau main sakit onggu. Iya, cok engkau tahu dia adun. Tak mang lo. Tak mengeluar apa tuan. Tak mang lo abi tak noro asuting. Betina ken sakit. Jangan kau apa jangan kau. Pulang pas terkerjat kau dia pan ngidingin sakit. Mai dik menyuai. Ku tak karpeng kau antara nyomong mukmin, kentai bagi. Bisa apa tak bagi? Biasa kak tuan, tai bagi congok. Pulang na usung penyakit dengan setia. Ada minta tuli nyongok nisar. Tuli nyongok ada. Kok deki nyongok kian ken polang kian di parlo. Mai dul. Gawat dul. Gawat dah mah. Sakit onggu. Benikun sakit dul. Kin saran ben saran lah. Tak manggo tak beki cong Benar dik. ongguan teh. Coba kena impus kadian. Kece impus colon beni tanah. Duh, lagi pestanya pokoknya bener. Kaki dul pas sangku ajam kering tako tak capuk nyaben ada itu. Gimana dik masuk dik? Dong ngono dong labon tak kalah ring itu ah. Cai dul kaki wis masuk. Engko kinta teke. Ya beli dul. Tak benar sih. Orang mau mencolon dia. Pero saro kok guru saro. Si Sarah ji kakek. Cela tau orang beres kok cak sakit. Cek saya kok kengin dia orang dik. Setia mungkin ngiding dari orang kita ining partaja dul. Baru mung kaki ngetelak tibi kening partaja. Dia beri masuk ah. Iya kaki beres masuk. Kok mulia? Cek renggas beres itu ah. Mai dik masuk dik. Kare do Pak. Sekejap boy. Kursi kecil gue ya. Iya. Men ada dik, itu gila badan. Tak tahu deh mu ya. Aja gila badan itu. Tai gilang kok ngetelak berdiri nah. Dia saya kok rokokan. Ini koro kan di sini. Tai ya. Dari mana masuk apa aja? Mai mulai boy. Mulai be.